Vama je prvi prag, to je aerobni prag, da kažemo u sportu se zove, to je sve ispod, to su ona prva i druga zona. Pa sad vi ako imate puls u miru koji vam je sad ovde prosječno oko 50-55, kad biste sad sabrali prvi prag 141 i 55, sredinu da kažemo, znači tereta, aritmetička sredina, znači od 55 do prve aritmetičke sredine prva zona, od aritmetičke sredine do ovog praga koju smo sad odredili je druga zona. Treća zona praktično počinje na 140 i preko i sad već tu u toj trećoj zoni se zakuktavaju malo, tako, znači stvari. Pa ćete onda i ovo možete da podelite znači, na neki niže intenzivan aerobni trening, kada aritmetičku sredinu dobijete bliže od 141 do aritmetičke sredine, a onda malo intenzivniji aerobni trening je u redu, znači od aritmetičke sredine do ovog drugog praga. I sad od 177 pa preko, znači praktično vi ulazite u apsolutnu anaerobiju, znači sad je tu laktati, tu sad kiseonik se gotovo više ne koristi kao neki izvor za stvaranje energije, nego se cepa glikogen koji se nalazi u jetri mišićima.